Dobrodošli, dragi moji. Danas pripremam domaću jogobelu ili voćni jogurt. Ukoliko ga već niste pripremali, obavezno pripremite jer je stvarno odličnog ukusa. Ukoliko vas interesuje postupak pripreme ovog voćnog jogurta, ostanite sa mnom do kraja videa. Pripremila sam 4 decilitra vode. Od toga ću jednu manju količinu sipati u činiju u kojoj ću razrediti 40 g pudinga od maline. Također ću u puding dodati i 5 supenih kašika šećera. U šerpu ću sipati ostatak vode i ostaviti da proključa. Kada voda proključa, ubacit ću razmočeni puding i mešati dok se ne zgusne. Kada se puding zgusne, pomerit ću ga sa ringom. Pripremila sam oko 300 g crvenog voća. Voće ću malo propasirati, a ukoliko želite možete ga potpuno izblendati. U stegnuti puding dodat ću 4 decilitra jogurta. Sve ću izmešati i dodat ću ispasirano voće. Ponovo ću sve promešati i jogobela je pripremljena. Pripremljeni voćni jogurt ostavila sam da se dobro ohladi. Ja sam jogurt servirala u staklene čaše, a dekorisala sam listićima badema i crvenim voćem. Želim vam prijatno uz fantastičan ukus ovog jogurta. Hvala vam što nas pratite i sve vas puno pozdravljam do sljedećeg videa.